Horas battaganupan ibagas panorang on kota ari sadarion tapi pai maai calo hita hatani Tuhan martonggo mahita pinujima goranmu Jehovah Tuhan nami dadu padiparhon hanami hubani sogoton masukan nami ma Tuhan arion hatamuma nagabi coloman nami marsahap kam Tuhan sirsir mahanami ganuk manangihon bagasam Yesus Kristus anay martonggo. Amen. Hatani Tuhan si jalonta bani sadarion mabohal ni parton duyonta nini bani Efesus onom ayat 14 ku bani 15 ase jongjong manasiam margondit hasitongan bani binongi na siyam marbaju bosi hapitoran anjaha nahe marsipatu ringgas niuhur laho mengambilan ko nambilan nama dear pardamyanin. Amin. Amadasni kita haganupan Bapak Inang kuliah hina holongan ni Tuhan ijabebe Marianan betu anggo iba diate hita namasa sonari agi ari-ari na sihol bulu sonta say buwe ope si pator saon buwe ope si paulion bahat ope na sagang sihol manamin i pature ase uli jana dehar totu deba maai golun na ibagas sitaronon golun na gokhama holon na lang marna jupah damai marsalisih marsuali lang dong damai dalan pelang jupah lalap sonai ma otok ida kita tulang pita soal pangahap ai tapi ai das duai hubani kondisi age pargoluhan namar pardungon hubani hapot luar sigar pari lape jupah songon miarap ni uhur totu ibagas haganupan kondisi ai i perluhon hita do joloman na manogunogu rossi naman ramoti nini parpasalmen ongga manogut salmen 110 ayat 105 maai nini hatamudo rigapan bani nahihu anjaha panondang bani dalan ibagas hata ai totu sihol i patamas kubata perluni hata nagabe joloman onjolan laho mandopakon pargoluhan aima hata ni Tuhan domu hujai age mangihutkan ayat sadarion bani ujung ni si paingat on ini tetap mahita mengambilan konambilan nama dia hata hagoluhan do ambilan nama der ai na boy paguluhkon na iha porsay hita paluahkon pamalumkon apa padameihon jadi ambilan nama der ai do gogo apa goluh batak ambilan nama der ai ma pasal Yesus Kristus apa pambahenan ni nagok holong na marmudu goluh ta ibagas holong na tarsulur halaniai nini bani mukah ni ayat sadarion jongjong manasiam adong ojur-ojur rosi dilo-dilo hubata haganupan untuk tampil atape sirsir menjadi alat rosi parhitean ni Tuhan laho pasaut kon pardas ni ambilan nama dia rai wotok kita tentu ojur-ojur ai asesi pardihut hita irik memastihon diri tandani si pardihut anjahana sirsir margondit hasitongan marbaju bosi hapitoran rosi marsipatu ringgas niohur tolu kriteria hadirion ni halak si bobahon ambilan nama dar ai isobut bani ayat sadarion agipe anggo lau hita paganjang kon hudi dongo penaligantene
Tapi natoluon menjadi ciri utama batas sadarion. Ibagas hasit Tuhan, ibagas hapi toron, jana ibagas ringgas niur. Kita ganupan ipake do ataon maritehon ni sebutan senjata partonduyon. Senjata partonduyon. Hal na maningon marisi atap marianan ibagas diri ni hala si bubahon ambilan na madiaray. Totulang mungkin mardai ambilan nama darai anggo ibagas diri ni hala si ambilan kon ambilan nama darai pelang jumpa nilai-nilai ambilan nama darai sendiri. Domujai ma nini marito ni ay sadarion ibagas na laho padas kon ambilan nama der na membere golu gogo apa damiai ningon ma irahut asitongan anjaha irukup ibagas hati toron irik ihorjahon domu ubani ringgas ni ugo. Ya, kita garupan sonarion bueido jumpa hita ambilan nama der rosi doma buei homa si ambilan kon ambilan nama der. Nah, lampita dapat kita marihitehon ni ya na membasa Bibel dihuk dohoma age marihitehon ni na manjalo ay marihitehon ni kebaktian minggu partonggoan dan lain sebagainya. Bahkan media pe doma gabe sarana na serba cepat bahkan lengkap manihutkan isi ni ya kan manihutkan haun dosan hasa ipagol pahita totu ningon ma ganup ay boy saut anjahadas apakah naga bisiam bilan kon rosi naman jalohon makorhon atap pejupa ibagas gok hasi tongan gok hapi toron anjah domu bani ringgas nungurma domu jai hita ganupan ijalo hita ma hata on lampita manjalo ambilan nama diar hita tapi gabe si ambilan kon ambilan nama diar jong sonahape borit ni borat ni bahat ni sidopa kononta do muhubani na masa i dunion na lape marna jore itonga-tonga ni bargoluhanta nini jongjong margondit hasitongan binongeta marbaju bosi hapi toron mahita erik marsipatu ringgas niuho lahu pasangko ambilan nama dear do nagami gogo godu rosi age balas ni ulmata. Selamat mendupak konari sedarion jana ibagas hatani Tuhan horjahon hita hagarupan kelakon. Amin. Terima kasih mabamu Tuhan. Doma isi sei hamhanan marhite hatam. Tongon hatamu do nagabe rigapan bani nahenan hatamudo homana gabe panondang bani dalam nami ase ijalo hanami mahatamu irik gabe parhitianmu mahanami lahu mengambilan kon hatamu ambilan nama der pasal Yesus na makaholongi hanami halaniai bapa urupi hamma hanami ase margugu kanai mandalun konsi marhitei na margolu sitong pitor anjaha gokaring gason pinuji magoran mu bapa ondo subamu magulu nami sadarion ibagas pakasomanen mu mahanami mandopakon haganupan tugas apa tanggung jawab rosi bagai horja na maningon pasalo sekoron hani. Terima kasih Bapa pasu amu mahanami marmalas niu rumah mandalani hari nikon pinuji magoranmu ibagasam Yesus sana martamu. Amin. Para sobat Tahaganupan, salam sehat, selamat berkarya. Horas.